Kagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Mbambe okwira pole indi mubundi oto mitambo akwithira akiagirithia manto iko shwari aingo shukuri nkato sha mwanya amuno ntubogo tuthura turi nyombe nteto witene batu ikinya gwe kinya no ntubaku tugituika nyombe nteto iri na igweta kathitune ka Amero mbita wakabwe mudharimi karibu kire mubango Joan Kathi ya nopeo na thank you very much no ntubwa gotuthura narua turiagara wandi ya Thangatha atutigere weti na mbere bwa Thangatha atutegere mono ningi kindano ya siasa mpatikano nene ritho rikiolotera 2027 na narua turi na bwana Matthew Mwenda Igweta ngiri baba ingi kinara karibu sana. Asante my brother Kagwe na mbwene pwega na ingo appreciate nonto bwa umbalika kire Meru TV kuyukia kireteyo na ni wiriro boko na maromba yakwa Meru TV eka media nonto niete already ira ya kwirigirwa ki gutethia mumeru kumbo kinyilwa ninteto ira ibatiri ground inasemaje ground inoka tochumia kungana neo na kwaria na antu na so far itukwira murungu ipweya ni hombete otokinyithia utuibwawe ni butuganite sure na amu Thangatha ward itina makarika ya kwithira ikuyirwa nteresha muthara indi ni untu buko affect in one or the other and untu inya mukari wa Thangatha amu mutonoina ai muthara wamba bwandithia butugite kironda kya nkoje Meru arauga nyoro iki ya wikoro ritho inyaryo ritura methori so kankuga tutekuwirirwa mantu ya kwaga ukaria ya nara muthara tukuromba thirikari yombe kuheana solution ya dharura kire antu barabete affected ni badits nikenda bakethira bena ukaria burabo batire na utonga bwao na ngui chiao ya chiorithi ikaomba kwachia kiguni kiribo so kinya kethira batu turi antu bana maiti Thangatha mikindori kiochwa tote kwethanira na mawati au tote umba kuwirwa rirata nochia bakurara batetoro ni untu kinya tu to affect in one way or the other so ni rombare to kithirikari bombe kuya na solution ire batiri ekenda antu baraba komba ukarirwa utonga bwao na bone thire kiri matura yao bari sure na nonto narua tukethira largely twetegera mantu yeye ward ya Thangatha ere tigania east mbitikiria tugwete bumwe buti directly affecting mukari wa Thangatha ward but indirectly and in some sense in the future bukethira buti kurigirwa bukethira bukimo affect na buni bura butwikite gunism
ni ikiongolwa na kimonimoni kana utumiri bwa kora ku manage politics ni untu bwithirite bukiarirwa Kenya ngima nyuma ya Otsotsi ri senator wa Vihiga kwithira akitharikirwa ningi tukiona nya micemania ya siasa ikiaraganwa bamwe batongeria bara barikitie kwaraniria na ndiki banteto bakiuga ni utumiri bwa kora akiri siasa na baki utamukana jumurito ogwa balabala ka twitirite mbere 2027 tukarema kwithira tukirekana mantu ya yate mantame umane bobo mantu ya yate na kiguni kire saidi kinyereko kana ireko dene siasa gunsimte jira njega ya kumanage politics yithire yitumika rutere rwa thirikari kana rwa opposition mantu yano kaya keya baadaye kuretera both sides thina so irombare yakwa ni we get into a mature and civilized way of doing our politics and managing them nikenda thina yu chio tumira wahuni ke ku manage politics chetu itikaye kwithira ina negative repercussions muthiene so woni nkromba kire wausika bonde yithire yithirikari yithire iri kire opposition asiasa kana atongeria ibeye na njira ira ibatiri ira chiokuria muongo ira ikwekera antu babethi inya ti njira ya winyangia ya uyo tumira guns ku manage politics nabo vijana bariwa tuko kandi ari umwaka wa niko kandi ni mbibiongo bio bakinyeria bongo ba wanande ni batu tuingwa tukethira tui mobilize akwithira tukiyokiria kura ningi bagiwa sauti yetu lazima ikaigeka debene musukumo wa vijana nimbi kulingana na maoni yako mheshimiwa kulingana na maoni yako ka vijana bakwirealize nibo bao na barakinyire to a position ya kumenya their part and parcel of the leadership tibairawa nibo atongeria baruyu indi kabamenyete nibo atongeria inya bairuari no batongeria iruari no batongeria inya ruyu na inya matuko yakeya ibabatiri kwithira bakionekana kiri utongeria. Asante sana. Likanie mutegeri wetu. Tui live kiri mitandao ya Kinandi at Meru TV Kenya at YouTube na inya kiri Facebook at Meru TV Kenya ogeta nambere kuriat ninge koria kioria gyaku yaigi witi nambere inge mwerekera jwa mugongo kiuthiki karata ka siasa ni mbibiongo bilumete nyongo Thangatha ward mwanga wengo nandi ukauga erereni rio gita nire gita ria gwito nya kiringurumanio siasa baingi bawa it's a that game lakini ukawa ntekira unguma kitchen enya kende akwina toi kaende poni boma bwana Kabwe na kiakwa ni tiona siasa yi mchetho yumwe bona siasa ye a way of changing leadership kana njira yo change ya utongeria after kuona either buraburyo buti ukuwiria kana buti wita na njira irebatire kana buti kuwiria kana buti ku meet the interest of the majority na nkeya na mfano na Thangatha ya buran ndekakia kuwa kire ikaro bibinge ati tekuromba etiki nontu bo mwago kana nontu bo witorie twari nene ya mheshimiwa kana yenjira imwe ya kwamas so much wealthy ntalawa nyande umobora bena mbecha kana bari itonga inde kambonete utongerie bura twathurire mwaka wa 2022 ebo tuchoketie nyuma na njira enda ya muno na Mr. Kabwente weteko ngwete kioke ompakanya ndaeleza ninjira ire kutumbite uchokanio nyuma
especially Thangatha kuma twikuyukia utongeria kuma twikuthura utongeria mwaka wa 2022 twathura mutongeria ora twathurire kia kwa Elia Thangatha in terms of development utiitagaria tumbite kuyukia wita na mbere. Actually katuchokete nyuma onto utweka katwitite na mbere. Na of course tukethira tukimurika ni jariko jaithirite jakinyilia mukari wa Thangatha ward iri shigumbuge kia Tigania East indi moroto jwetu ntukenarua yokari people first leadership. Interpretation yaku ya moroto juu people first leadership oiko kiugo people first leadership ni bibiongwa interpretation yaku nkithwanie kana kuringana mathwani yakwa yembira ni utongeria burabo kuguna antu babaingi ti utongeria bwa kuguna mtu umwe ti utongeria bwa kuguna antu bakai lakini barabangi baithira boka bakumia ni utongeria balanced utongeria burabo kuumba wa affect the majority on positivity kana na njira ya weti na mbere ti ugucoka na nyuma. Na ukiriti utongeria burabu iku nande burabu arikire kuringirwa kura 2022 ti Thangatha wandake indi nya Kenya ngima have they delivered on that ideal ya kwithira by mbere gutegera njira ya kunyelia mukenya by mbere kuthikira yara nayo ya kubatara kenda na jumugongo juthira joge Kenya itagaria na mbere nkifokaza muno Thangatha arankwendra uni utongeria ndi Mathew Mwenda ntuweta ndionaga utongeria bura twathurire mwaka wa 2022 kabo tuchoketie na nyuma keya na kwa mfano on health sector nkauwa Thangatha iri imwe ya ward ira nene na ire ina antu babaingi ndene ya Meru County ni ward ina chibitari chia level ya dispensary chionde ira chiende ne Thangatha na njirenge ya kuona ni ito chokete na nyuma ukea kwa ile chibitari yetawa ya Kunati mwaka ya 2013 to 2017 kuma 2017 to 2022 chibitari ya level ya chibitari ya Kunati ya level ya health center ena ndaitari umomwe 12 ena maternity ekuritangwe ena laboratory ekuritangwe ena inya ambulance ya kuumba usave cases emergency cases lakini tuwe kuthurana mwaka wa 2022 chibitari uniombire uchoka kuuma level ya health center to dispensary thaito kwaria chibitari maternity ni aingirwe ni collapse laboratory itiritangwe ambulance ni aetire ndaitari baetire bonde barabari kubati wa ndaitari bathatu yumete kuma ndaitari kumia baili injire mwe ya kuona ni mutongeri ora twathurire mwaka wa 2022 na mamire itorone ari ati uchielewa chibitari ya muga ya level ya health center pia niyo as we talk of now kinyayo yari na ndaitari umwe 11 thai ndaitari bathatu baikuo nyayo echokere level and dispensary itindawa utungata antu beto Thangatha bakuona injire emwe ya kuona ni itochokete na nyuma tueyeke manto ya mathoko thoko era nene ndene Thangatha ithoko ekunate ira antu bairigaira ya irigairwa inya ni antu ba maua ya irigairwa ni antu ba ekamba antu ba umanya roterwa mulika bakaya kunate thai ni aere halad locked market ite networks aweta at least nkiareria mziba bari nyuma ibagerete no to ku area zimo baikirete cabros
Toe kuthurana mwaka 2022 this very year last month MC ura twathurire mwaka 2022 imwe areyira utura thokone yute kubua inya to standard wetwa maram tukiara kithai imwe uturikwo lakini ukiawita kithoko ingi acha kiuswa ukaithira iya kawa iye kairwa cabros ukiawita kithoko ya mitungo ukaithira iya kawa ukiawita kithoko ya miathene ukaithira ena cabros thangatha twire na itwe wodi era nene dene ni moya ira italawa ye wodi ira nene dene ya Meru County itore yaga woti itoringa kura katwe twathurire muntu akaritia atiumba kulobi for better resources for better services kire antu bawe kio tuminkuwa mutongerio na are mingwe mutongeria ate kumenya ngwekie mutongeria na wetia au bele kwo kwethire kwena utongeria bubweru bumuonie burangweri tawa nonto kabwe muntu nanbati kunenkerwa ngwera kumba nkeluki na uninda elia kuringa na burato choketi nyuma thangatha to eya kiri uthithia bwa barabara ukiawita nako ngiurithira barabara ikenjawa igekirwa inyamaram ika compacted ika passable wetu aiturimira barabara urapo miundre kebirechie kwandra waru thangatha tika yandra waru thangatha ukainja barabara urapo muundra yo otila barabara chia thangatha te miundra tika wa kwebi yandra oito wetia kuthirwa barabara boya na ikyo tuminkuwa yukwendra utongeri bwa moni barabara ithithakwa Shua, tu tegera mantu igi barabara, ire imwe ya devolved function. Tu tegera mantu igi health, ire imwe ya devolved function. Tu tegera mantu ya mathoko, ire imwe ya devolved function. Bungi na bua bata devolved function ni water and sanitation. Nte kumenya mbicha yongwa ya ugaibwa roe, kiri Thagatha ward, kana boba isawa, by paradise bakinyerete Singapore already mantu negi water and sanitation. Actually Thagatha kambuge ni ward kana muthetu ya ward ya Thagatha i favorable on agriculture yo mwega mno kiri urimi lakini twithina ya ndroi na nkendelea still kula umotongeria buraburio. For instance, MCA uratu athurire na araitire arenja kithima araitorongo eguru ekunati bwa uthai antu bai torongo antu bai kana ni metho ba umelia ni obate umetumira nontu te functional ndiuga kuinja bwa hole etena etomi muno ya gutweka wa baenjira no mi equip no mi service ni kendre ka omba otethi antu kweya tu kuga ko kwenja ti kyantu bendra kirantu bendra ne baenjirwa kithima kira kya baharui ukiawita thai bwa weu ete te serviceable te functional ete ukuguna antu baitureu ndare arambene tukwekiumia ekana antu bakuka bauga ambu bakiuga bayire baraenjirwa gintu gitu batethia bate kuona mbecha chiao chia thirikari chiebaguna nontu enjirwe lakini etetumaika so inkwendro mwira naila kinya value ya mbecha burani ugoti bwetu burani ugoti bwantu Thagatha kithima kyo ike buithwe nikendra gikaomba utumika kire antu bai torongo na kire antu bai kana nikendra gikaomba ubaguna. Okay, mantigiro ije ende nitia mantuju ya kethira ya shugulikiro mheshimiwa nonto ni onto bwithirite for a long time boke arirwo ni akari mantigi wagirwo muno bogaiti nonto bwa kwithira kwina tiumo na naroro baria kwina mwitho ende I don't know what should be done
nontu nande it's one thing kwithira tukiolotera the situation, but remedy ni mbiyongwa mheshimiwa. Woni ndiwa remedy ya thangatha yona services kana yona development ire ibapatiri ni bathure muntu ura bakuona aomba ku lobby a vibrant leader ura akaomba inya ku engage donors for funding ya miradi imwe ya rui. Nontu rui water is a devolved function at county level of governance. Tukia kwithira twina utongeria bukumba ku lobby, tukia ethira twina utongeria bukumba uchoa more resources te ku rely na annual allocation ire automatic kuya thangatha ikomba utetheka bona kabwe na ikio tumioni kuendelea tukuwa thangatha ikaenda kuona mwanya yo utongeria ne bathure mathio mwenda mwana nto yueta abaonie burango iritawa imuntu onkoro enene imuntu ena mathwanio ya ruyo na metho ya kuona urabwa lwegi aumbe wita ochwa achore aumbe wita ochwa donors aumbe wita kulobi inyake thirikari nekenda thangatha ikaomba kuona development ira chiuba batara ire equal to their numbers. Ire ward ire na kura nyingi ire moya ward ire na kura nyingi dene ya Meru County. Ire ward ire na kura nyingi dene ya Tigania East. Thangatha no bwe bati kwithira ena sauti geku demand geku request for more development. Sure, people deserves and another devolved function irankienda to tegera na niko affect both Borogoro na Bogaiti ni agriculture. Baraba interessi ankamia na mwa baina mayani ikwethirite arimi kidogo baina malalamishi yegie urimi bubo mayani nontu bwa kanyamu akiwa they deserve more by the litenya bakiarania na andiki banteto bakiuga kidogo bakwaga baita ya urimi bubwa gaiti kwina urimi bo serious na bubura bati kwithira bugitegerwa kongelo baita kenda nwe murimi ethira aina mbesha mubukone nontu ni agriculture devolved function largely ni tebati ni mbibati kuthithwa mantege mayani na urimi wonge na gaiti mwere bosho and so on. Nkiarithie ke mantu ya serious kweli ruterero gaiti especially kuuma part ya kadhi we na miaka we na mibwa kuna tengongo waka that area ni affected sana on matters to do with the roads. Gute barabara chio turia intobira antu bakurima gute barabara chio ba connect na mathoko kwa India some years back thoko ya Kunate it was doing so well ni thoko yari na mpumi inene mnono nto antu ba umayembe pakeya baturira ngoto pakeya Kunate barabara we ruare ni awatanire ya thai antu ba utumira bikibiki barabara yitiomba witeka thoko eu ni akarire ya kai landlocked kwa India kwi barabara ya unkumaire kana ekagataga kiama ekawata mukunga ya turaruye ekawata mulika so antu baimenti nyare moibe ya Kunate ikwainganire thaite umuna thai antu ba utumira bikibiki guga itarira antu imauru baetayo thai bikibiki na ngare antu ba utumira batiomba nontu ibarabara etomba wete kainya bikibiki antu batiomba ku access Kunate so Kunate tigirwe na access road yemwe ya kuuma Mikindori Kunate gatithine na ingokatha mheshimiwa Mpuru nontu nombete osukuma barabara eu ikaomba ukinya level ya wekero lami right now
barabara nekiri lami kilomita 4 na soon and very soon inku irigira in the next 2 months barabara wekethira yo ikirwa lami kilomita 8 ye ukila kathi na tuwekila mwaka yura yonge kuringana na speed ira contractor inio na auto promise ekethira yo ukiluka kunati so ukiagwelia barabara wekethira ere kiguni muno lakini na rero mbuga itwaringire kura inyingi tutaringire mheshimiwa Mpuru kura wenka tumuraga ethia ngwe na gutweka nwe tukaura kia chiuria itwaringire kura ya MCA ya yoyo to connect na services cia county ndiuga tubalabala tutongi to connect thoko ekunate ituwitie mutongeria ena mathwanio ya maraya ya mari nikenda akaomba kurugura akaomba kuthithia barabara une thoko ekunate karuguka ndiuga itwaringire kura inyingi tukaetha Mpuru nwenka mutongeria wa kurita ngwe itone ngwe ya MCA itone ngwe women rep itone ngwe senator itone ngwe governor na itone ngwe nyayo ya president so wonika kuendelea kuwa MCA wetu yawe mutongeria urato tubati ukinyila narua na kwe muno na umetorone wa mami na ukire atukuyitigere naritire antu ngwe okay naritire antu ngwe bana kaume na nkinuti ontu brabwete kironda kire antu bathangatha kwe mantu ya kuendelea na ntakumya kethira nyangavana wa Meru County na kumenya we tent MCA we take yana ituiche tent ya capacity and the buru ni tent ya 50 seaters lakini dhaina atuonetie arenda kuona ni kathangatha antu bari itibomve batiche inya capacity ya tent ni iriku thai areta akayana tent ya ite 50 seaters akagita ite 20 viwa gekira kiune kiawe akaretera ikundi tent ya ite 30 ntona onto tent itwire kuthithwa nyake manufacturer uriku ntona tent ya ite 30 the least one ira nine pio yethera ya ite 50 ending kwenda omwira nka launch claim weu na EACC nka launch claim weu na anto badi CI tumenye nete onto tukureterwa into substandard na teka we favor otuthithia ne into bia mbecha chietu ne into bio goti bwetu bura tugita na mberentera kinyau inkwenda kuoria our governor na the people concerned Meru County government bathigate mantu yaundaria ya thangatha groups ira ikwewa tent barewa tent ya ite 50 bakairwa bakenenkerwa tent capacity yona ite 50 lakini bagetalilo ite batalilo ite 30 ite 20 agaekira mondro ibya kuona bya kureaga antu babethe bagaeta kuinyangia inya project imwe ira chiumbite kuthithwa ni atongeria na nkiara kia bi na ntiukira mutongeria omwe na rire antu beta bao baenyangia kana bao mula ndracha ira iraki yo connect antu bangatune na thangatha primary after antu bairi ube kuririra mheshimiwa mheshimiwa Mpuru arabanga kuthithia local arrangement na atongeria pantureu bare umwira ana bao kurete bationa ukilila rui rwa thangatha betete chukuru ba mwira batu torombo tutethia no ntu MCA na tuteanirie mheshimiwa Mpuru araunkuma mondo neyo awe ararita mbecha araorganize na local leaders baraomba kuthithia kafuti bridge go kila chukuru mutongeri omwe na rire antu actually nyante tekira kuwa enda mbete kwa njuri
enda mbete koti ngaeteka kuo na rire antu bakaiba kumenyeka abatumira mbecha baetaba omola kandaracha kau so woni kiuria kirankuria onto gomola ndaracha yaki mutongeria mwenzako na mbecha chiawe wowe kukurea kwiyenya mbecha cha thirikari wakira antu baundaracha ira uwo uringienda waka onto gomola ira barathiretwe imutongeria urabaikiretwe kiao na uwo ti ubakirera bateri na inguge ku ibarabara eku ye class ye category ya county government wewe ngoi wo bati kuvithia barabara eu lakini yote umithithia lakini batethwa ni muzamaria mwema okeyoka momola so inkwenda kuwa mbeche yo cheitebiwa weta kagita ite 20 agekira mondo ichio onto itumira kinya kuthomethia na barabate pakwithira bena marambe baita chukuru ichia utumira kurea nguns na kurea antu botheri bakeya kuthithia wenyangia kire into bira bikiomba utethia thangatha kankwenda kuwa woni ngikola upon Governor Mero na antu baraba by concerned kenthe to ubarega kuthiga ta ite 20 biubi kugitwa bikaendwa ikundi bia chokoreta irwa tent ya ite 30 no te tent ya ite 30 nka launch case na EACC nka launch case na DCI nikenda into bia to bia thangatha bitekariwe ni muchi umwe na imuntu umwe ke kambone reactions ira igweta na mbere gutukinyira nya gukirukira mitandao ya kinandi twi live Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, na mbaile comments ijire ithatu na shuri bile bithatu. Erastus Mwiti kaua DCI ni aje ni manzo ya wari ya ukijithia kesi mbere ya DCI. Morgan Dave akawa watching live from Karama kwa Isaya kwa wote alinya bae teresha Karama. James Mwiti Baba Maxwell pia ako ndani. Elias Muthaura akawa Kinara Tosha. Erastus Mwiti akawa Matthew Mwenda Igweta all the way. Acha wenye wako busy kuimba TikTok waendelee 2027 iko karibu. Priska Patrick akawa don't fear anyone, I'm here to protect you. Ya mwisho Kinara Zinolisk Muremi akawa Kinara all the way round big up. Robbie X-Ray akawa Elijah must go amuga tuko ndani. Iyo ni amwe ya mashokio na reaction cia akari kuma dena muno akariba the gather word orimbira barabara nau ifuti bridge otisho cia Kisii standard ya witirwa niana ana bati ugwatine baitira ke ifuti bridge dekana ende ya Footy Bridge ndakwira Footy Bridge imwe kurwa mheshimiwa Mporo aunkumite mukona yawe after kurerirwa ni antu banga ngatune araka kandaracha kau wewe ngwandarache kandaracha ya ukilela kwawe muchie MCU twathurire we ukaelie ge social media antu bakila ila metine urabwanchoa. The funny thing, Mr. Kabwe twamuthurire atukachaelia na ututhiria tundaracha twamiti rira tutamuthurite atuthiria tundaracha twamiti thai tumuthurite aina kiti ya thirikari kinyario no tundaracha twamiti so mwanya yuri kutukuthurite na tutikuthurite ukia kwelia muntu ate na vision ya weta mbere muntu ate kumenya inaetirite muntu i mundu ni ari ikiye tuminkuwa thangatha ne witie mutongeria umwea kithira inyanjire kwawe yongwa itindaracha ya kunira kwawe ira promise te antu abathithiria ni bibinge ombe kiotethia kithira atiomba utethia na njire kwawe amuga mbera ne barabara ire kuyamuga edithetwe amuga ino umete Mr. Kabwe barabara chia muga chia enjiro rabo miundre kibirichia kabalabala kamwe kara enjire aka enjiro rabo mundre yo kibirichia yo kuandra waru goke akura eteteka ndarache klabi a promise re anto aba akira itakwa barabara ya kuwatithania
antu ba kithiro na muga kinyayo itathithwa muntu into bira byongwa aromba abyo kura project nini ahadira promises irekete na antu abaingiria athurwa uteinya bumwathithia tukwengenda mu challenge retwe kanisa nekethare ndamwira mweshimiwa wata maikie ndenda untalile muntu ura waandika kumora yuki ofisi aketiga antu bara automatic bara onkumira wa ofisi ine aiko wata atachokirie kiuria kiu agire bokua no ntobu otebi athithetie ngwekie niyo wikwa njenze bakiwa kumona age TikTok aitu inaira akire ya maembe binge bira tonete achievete ka tunere nkelugie bora tunei na aranora nkelugie bora nori ariwe Ojibiwa ka atre dome committing jere itatu genda uba react to them kina Clee Prince akawa kinara to the top come to 27 Erastus Mweti akawa kazi Elijah ni kuimba TikTok pekee Elias Mudhaura kinara tosha Mtomugaine Kailebi akawa pamoja kiongozi Eric Mwirigi Ngongo kinara Clay Prince akawa kinara to the world and to the end Erastus Mweti tukumedhoma Nesh Fasis akawa you mean a lot much to the Ngatha ward nilikuingi Francis Mutua akawa keep my brother and my friend nana akawa kinara all the way Elijah ataenda home 27 tunataka kiongozi kama Matthew mwenye anajua tunahitaji maendeleo tukuweta maendeleo Kathomba na ukuweta manduige barabara ninge na mantuige water and sanitation mantu yeye mathoko ni bibinge bira ukona a development era imbike kuthithwa the Ngatha ward kukethira kuri na mwago na nkanya nabo akari ba ikwa at least kuri na gintu kethira gikithika ire njende kukirebo ndienda kuwa kiri sports nkethira ndina empowerment ya vijana hano empowerment nikenda antu betu babethi tukomba ubaikira hinya na wirigiro tubarite kimantone yara mae ya kunywa bangi ya kwithaira baenchobine nontu bwa kuona yaka dunia kana maisha ya tio ba favor so inkuwa oyabura wonsire ingi ikuona ikithithia nkathithia nya saidi nontu batu wodie tu tutichie budget ya sport ere imwe ya devolved function ingwire kwirita mbeche wikaire yagwa onto tukuona kongi youth kana clubs ikea equipped na mebira ikea equipped na uniform wetu Ngatha tutaethira twina tournament ya MC ura twathurire for the last 4 years mbeche untichi ina chieta ka egitare siasa inkomoria ya toeleze cause of recent nimbethere tankyo ethairande na tournament cha vijana na inya this very year ingo plan for another one at least tombe kwa antu betu babethi werigiro bwa maisha na nkiendra kuwa at the same time gachiumia uchuira antu babaethi barabate na ngwengwe na mbombe kwethira nde na ikudi bio ba empower nikenda bakaomba antu bakaomba kwa antu bakwirigirwa na bawitegemea egitene dira dikeya nke endelea mbwe still nkaithira nde na empowerment ya ekuru nkaithira nde na ikundi kaba organize bakaomba bakwithira bena inya table banking nikenda ria mwekuru na kathina ka wake ya akayukia gantu akaomba kuonjorethia na akaomba kuingia thinererio ngechoka ringe kire the sector nkiwa nga push for elevation of our health facilities
nekenda still ikaendelea inya kwithira chie source of job creation kire antu betu chibitari chietu ite remain kutwika thangatha nio ward irena chibitari chia level and dispensary yake nga push chibitari nekenda imwe ikaomba witia level ya inya level 4 na ike ya elevated ho no boy kaithira ye create job opportunities for our young people and for our people na mbuye nkaenga kainyanka endeleo chiongela non tokia kwa elia still thai thangatha ya buran bajiririe kuwa thangatha ere mwe wodira nene ithirite na health facility itandatu health facilities itandatu itekumba kuguna antu bathangatha ndiuga area ye mukunga ukia kwithira kwina chibitari igakwa gate atika mukunga na igurune jatethia antu bonke looking ya antu bauma baigurune bauma kuma iguru arabaka na ma either kunateka na baka ya kathi nyankine kana nwe muntu mukunga ka uma wageto kalantina wetochwa utungata bwa ugima bwa mwiri ukia kwa elia area ya gatithine kana ngongwaka antu boba kia muntu akia kwenda kuona services no kana au mere we ya mwanka kunate ndiuga nga ku distance une bati kwa bridged ne bati kunianiwa kithira ne area ngwaka wacho wa munda yuga kwa a health facility yo ne kendre komba kuguna antu bau still health facility mwa muga ikaria ward nyayo era nene itio bagana inkuwa tuka nkea kwe wakanya ndongela facilities yu ne kendra antu betu bakomba kuona utungata bogima bwa mwiri burabo babatara. Thank you very much bwana Mwenda Igweta, thank you for your time. Ni bwega nonto inya bogutariria manto yegiweti na mbere ninge keguni kiri akari inya ogitariria manto yegi people first leadership utongeria bwa ko serve the people katiba ya mbere itina we the people kanjo kiri nyankatho atigiri betu amu nonto bo nibo batumite tugatwika nyombe nteto ira irina Igweta kadetune ka mero barabonde mashokie nuko kirokira mitandao ya Kinandi. Thank you very much. Messages ni nyingi baraba ilaikite ni baba inge baraba utungatira live ukirokira mitandao ya Kinandi ni bwega sana. Let the conversation get going onbeto akabu mudharimi mwankantu kwingi ya yanarua tegeta nambere kumureka ebai gotegera nkavya nopeo ni betawa akabu mudharimi. Thank you very much. Egita ririega kiriwe nawe baraba bendete.